Omukushaba kubire hizobere ya nyamwabaziyo kubire kutebekanisiibwa abakazi ba Mothers Union kuruga St Mark Kikongeri Church of Uganda ombureberezi bwa Kigezi abakazi basenyereyo kushabira obusinge mu ihanga hamwe no kushabira omwebembezi w'ihanga okugira ngo ruhanga mubase okugumiza muna yebembere ihanga kurungi bashabira abo bona bari ombehome kandi bashaba ngo habeho kutesa okugira ngo obusinge bugume mu ihanga tuturaga turashabira government buri sana Ongati mureke tugire ki twongerewe ko twashaba hano buri muntu yazaga gushaba ashabire ki ashabire government akwa turekunda twakuma turashabira families zitu n'ebyetengo byitu konka mu government tukagitegereza hasande bakabandi batulidinga kuzishabira mwe mureke tugende tushabire government yitu ahabwo muramanya ebirimu turabishoma na social media kandi ibindi turabigira ki turabimanya katukuze mutushabire government tushabire leader okuba boli kushaba nanje kureba president Museveni kuko yatunze vision kali akija katuliberating ihanga kenzo yemiziga mingi ndaza ku through Gloria Mtariko omukazi omunyeshenjero habwa Kabale District Honorable Inedor Gumeserezaho nashabira abanya-Uganda okugumizamu obutosha bakashabira ebitongore nk'ishenjero ry'ihanga hamwe no kushabira obusinge mu ihanga yakiburukahe wa ruhanga abase okutegeka ihanga ryitu mukama wita simu webale no kutushabira aba parliament ugenanye n'abandi mubashekire hano nandi muzatasa ninye contact person ninye ndizweti Honorable Gumesereza ashoborire government yahireyo kushagika abakazi okurebeka ngo bayambe byanga byabo hamwe n'amaka gabo okurgumboro okutamani mu bakazi leaders rero bagende nabo bazikuta amani ahabwa omukazi yatunga amani socially, economically, spiritually omukazi arahindura ekayeye arahindura cyaro cyeye arahindura ki ihanga omukazi arahereza amani ihanga wabo empowering Archdeacon wa St Mark Kikongeri Reverend Amos Tweteyise hagizire ngo hariho ibintu byingi ebiri kufa mu ihanga kandi no kushaba ngo muhanda go kutebekanisiza ihanga okumu mwakongeza umuriro nabweto umuriro gwagenda abantu abona biga kwatanzanimwe nabo bagabara leta n'abandi so rero umuriro akoruremo mujyo bona kubwira ibintu biri munonga ruregenga imbaho za ruhanga izo kwemera n'abantu gasha kwa Jimmy Emmanuel ahabwa Tayari West umurkabare